Pozdravljeni v avtomobilnosti. Počitnic je konec in pričenjamo 12. sezono avtomobilnosti. No, to jesen bodo vsekakor zaznamovala številna politična vprašanja, ki bodo vnesla dolgo vrsto nesmislov, nelogičnosti, nejasnosti. Je pa povsem jasno, katere teme bodo zaznamovale jesen v avtomobilnosti. Torej, v Slovenijo prihaja veliko novih kitajskih znamk, veliko novih modelov in večina teh modelov bo opremljena s hibridno tehnologijo. No, hibridov pa imamo zdaj res že veliko vrst. No, in ti novi avtomobili kar kličejo potem, da se gremo z njimi voziti. Na izlete, predvsem pa na daljše testne vožnje. In če pogledamo plan dela za to jesen, bomo imeli kar nekaj izletov tudi z vami. In z daljšo vožnjo je povezan tudi naš današnji prvi avto, Mercedes CLA. Zakaj? Ker se hitro in učinkovito pelje, pa tudi hitro in učinkovito polni. In kombinacija vožnje in polnjenja ga dela rekorderja. Da ponudiš električni avtomobil, ki ima enormno dolg električni doseg, lahko seveda v avtomobil vgradiš enormno veliko baterijo. To seveda za sabo potegne tudi nekaj negativnih posledic, lahko pa se izziva lotiš tudi na bolj inteligenten način. No in Mercedes-Benz se je v prvi vrsti zanesel na znanje našega rojaka Roberta Lešnika, ki je ta avtomobil oblikoval izredno aerodinamično. Ta aerodinamika dejansko služi, da je s tem avtomobilom prijetno živeti. No in predlagam, da se o vseh teh detajlih pogovorimo v mestu, ki velja za eno najbolj prijetnih mest za življenje, v Kopenhagnu. Here you can see the outside of the two-gear transmission. Here you can see the clutch from the second gear. And then you can see here our permanent synchronous electric motor. And here in the front you can see our silicon carbide inverter. But now explain to me, why do we need a transmission in an electric motor? Every electric motor has its efficiency map depending on its RPM and the torque. With the two-gear transmission, we are able to stretch that areas with the very high electric efficiency of the electric motor to a very broad range of vehicle speeds. Here we are around at city speeds, overland speeds. In the second gear, we are at highway speeds. So we can extend the very high efficiency range of our electric motor to a very broad vehicle speed range. But where is this going? Can we expect that in the future we will have here 5, 6, 7, 8, 9, 10 gears? Maybe. Let's look into the future. I don't know right now. But do we need more than 2 gears? It depends on the overall concept, what you want to do. Yes, if you adding up more gears also increases complexity. No, podatek, ki ga seveda želite slišati, je ja. Ta avtomobil lahko na dolgih vožnjah napolnite v komaj 10 minutah. In s tem podatkom pa je seveda povezana naslednja zgodba. Namreč, ta avtomobil je rekordno hitro v enem samem dnevu prevozil razdaljo od Trondheima na Norveškem pa do Istanbula v Turčiji. Seveda, to se ni zgodilo v realnosti, zgodilo pa se je na dirkališču Nardo, kjer so s tem avtomobilom dosegli rekord. No, ta rekord pa je povezan s podatkom, ki mu ne pravimo VLTP. Normally, if you talk about efficiency, we normally talk about cycles like the CLTC or the WLTP. That's why we introduced the Mercedes-Benz long-distance cycle. Features an average of 97 kilometers per hour, which is typical for long-distance travel. And here we were able to reduce the drivetrain losses to only 9% of the overall consumption. So roughly 1.5 kilowatt hours bring the drivetrain or as drivetrain losses.
22% of the overall consumption are due to the rolling resistance, and 57% are due to aerodynamic losses. 57. Yes, so that's why we focused in our development of the new CLA very hard on aerodynamic optimization. Predvsem pa me je na vožnji po Kopenhagnu navdušil, kako inteligentno ta avtomobil zavira. Namreč, ko sem na ravni cesti popustil desno stopalko, ta avtomobil sploh ni začel zavirati. Ta avtomobil je na tej ravni cesti samo jadrom. Ampak naslednji trenutek se je pa med parkiranimi avtomobili samo ob strani sprehodila ena mladenka, no in to so senzorji tega avtomobila zaznali, no in takrat je avtomobil začel rahlo zavirati. Kot bi nekako dal vedeti, ja, videl sem, to je potencialna nevarnost, ja, sem pripravljen, če bo treba ukrepati. In seveda nas to zdaj pripelje na poglavje varnosti, torej zavrtimo intervju. Every CLA is equipped as a standard with 8 cameras on board. 2 of them up here, right behind the windshield. But we saw 2 cameras in all the Mercedes cars from now. Yeah, but there is a difference. Before that, we had a stereo camera, and today these are 2 separate cameras. One is more for the wider angle, and the other one is more for the longer range. So we combine the data for driving assistance. And we have additional cameras. One you may know from the 360-degree camera system that's up front. We have on this side, on each mirror, 2 cameras facing side and rearwards. And number 8 is here behind the Mercedes star for reversing camera. You have mentioned a special water-cooled computer. This computer is hidden in the back of the car. We call it the Intelligent Drive Controller for MB Drive. It collects all the information from the 8 cameras, from the 5 radar sensors, and from 12 ultrasonic sensors to get a clear picture of what's going on around the car. Intelligent Drive Controller basically is the brain of the system. So it collects all the data, it assesses all the data, and it interprets all the data. It's like when you're perceiving the surroundings, you have your eyes and your ears and you collect everything together at one place, and that certainly gives you more confidence in what you're doing. V skladu s trendi je tudi celotna armaturna plošča en sam velik zaslon. Seveda, tako kot se spodobi za premijske avtomobile, imamo tudi v CLA-ju tukaj en zaslon na desni strani, na katerem lahko sovoznik med vožnjo kaj pobrska po spletu. Posebnost celotnega tega zaslona pa ni tisto, kar tukaj vidimo, ampak tisto, kar se skriva za tem. Namreč tukaj ne govorimo več samo o MBUX sistemu, ampak o MBOS. Here we have our Entertainment Package Plus on that, and beside the streaming, and that's what the gaming controller is for. One highlight for us is the Boosteroid. So with Boosteroid you have the option to log into your games and play really AAA games like Fortnite, Call of Duty and so on. So what you play at home, you can go on gaming in your car, and you can bring your controller, connect it via Bluetooth. You can also bring your headphones if you don't want to disturb the driver and game in your car, and it's really a nice experience. Že zdaj ob tej prvi vožnji pa smo ugotovili, da novi CLA prinaša eno značilnost, ki v resnici pomeni nazadovanje. In sicer ima samo en par stikal za odpiranje oken. Torej, če želimo odpreti zadnji okni, moramo to posebej izbrati. No, da je to nadležno, je medtem Volkswagen že priznal in v svojih avtomobilih že ukinja. Je pa Mercedes-Benz že ugotovil, da tudi tistih klasičnih drsnih stikal ne maramo pol preveč. Zato se je v Shooting Brake vrnilo tisto klasično, simpatično vrtljivo stikalo, ki prav lepo poenostavi zadeve na volanu. No, ima pa Shooting Brake še eno prednost, ki se najbolje pokaže v tisti gosti ljubljanski megli. So we see actually the stars. It is, yes. Yeah. All the time. Sky full of stars on top of you, yes.
At night when you drive, it's so you can both of the functions, the selection of the opaque segments as well as the ambient lighting of the glasses can be steered individually. And imagine yourself driving at night in a city. You see all the big buildings and you look through a glass roof full of stars. What an impression, huh? These are only Mercedes stars. You don't see Milky Way, for example. For now, we have the Mercedes stars, yes. Okay, you should do it like this. Obljubili smo vam nove kitajske avtomobile in na slovenske ceste prihajata Jayco in Omoda. Po oglasnem premoru torej odpiramo rubriko Kaj je to za ena nova znamka? V Sloveniji imamo dve novi znamki, Jayco in Omoda, sem pravilno izgovoril. Tako je. Naredil pa sem domačo nalogo in ugotovil, da ti dve znamki sodita pod kitajskega giganta Cheryja. Zakaj na tem avtomobilu torej preprosto ne piše Chery, ampak potrebujemo še dve novi znamki v tej poplavi? Tako je. Chery je odlučio u svojoj globalnoj strategiji zapravo prilagoditi strategiju tržištima, prvenstveno tržištu Europe. Chery kao brand prodaje se prvenstveno u Kini, dok Omoda i Jayco kao zaseban brand su namijenjeni isključivo eksportnim tržištima. Čeprav ima skupina Chery za kitajske razmere že kar dolgo tradicijo, pa sem prepričan, da tudi skupine Chery v Sloveniji ne poznamo še dovolj. Kaj je pravzaprav to? Zakaj gre? Grupa Chery je najveći kineski izvoznik automobila zadnje 23 godine. Radi se o grupaciji koja je samo prošle godine izvezla preko 1.150.000 vozila. Taj izvoz je 30% veći od drugog i trećeg kineskog brenda. Pri Omodi in Jayco gre za to, da ponujamo premium Cheryjeve znamke in Omoda ponuje nek bolj urban videz klasičnega crossoverja. Pri Jaycu pa gre za nek bolj klasični SUV, bolj terenski videz. Dejansko gre več ali manj bolj za kozmetične razlike. Sama tehnologija in tehnika pod lupino vozil je praktično identična. Čigav je razvoj tukaj? Tukaj je razvoj dejansko iz grupacije Chery. Predvsem smo ponosni na super hibridni sistem nove generacije, ki nam omogoča izjemne domete vozil. Pri konkretno tem modelu Jayco 7 SHS je skupni domet po WLTP standardu 1200 km. Predvsem po zaslugi velike baterije, velikega rezervoarja za gorivo? Predvsem po zaslugi nizke porabe. Rezervoar je dokaj normalnih dimenzij, 60-litrski in pa nekaj več kot 18 kW LFP baterija je vgrajena v ta avto. Z dosegom izključno na elektriko nekje 90 km in pa kombiniranim dosegom z elektriko in polnim rezervoarjem goriva do 1200 km. Ok, tam pa se je oglasil namig, da Chery ni samo proizvajalec avtomobilov, a drži? Tako je. Osim automobila, Chery ulaže i veliki dio svojih sredstava u razvoj patenata. Do sad je prijavljeno preko 15.000 različitih patenata. Osim automotive industrije i patenata vezanih za tehnologiju motora, plug-in hibrida i električnih baterija, ulaže se znatna sredstva i u robotiku. Aha, tudi tačko v bistvu lahko da. Pride. Se pravi, tak kuža bo stražil dvorišče v slovenskih salonih. Tako je, evo. Kaj pa smo v avtomobilnosti testirali? Za začetek novega Audija Q5, tokrat v zelo klasični turbodizelski izvedbi. In kaj smo na testu ugotovili? Da je ta avto zelo tehnološko napreden, zelo resen, predvsem pa je zelo prostoren in udoben, poslovni ali pa družinski avto.
Ampak še bolj pomembno od tega je, da smo na našem normnem krogu zabeležili porabo le 5,8 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da je to po novem najbolj varčen turbodizelski SUV tega segmenta. Očitno je šel tudi razvoj turbodizelskega motorja v zadnjih letih v pravo smer. Ampak tudi ob tem testu smo vas očitno malce vznemirili. Beremo namreč, da zelo težko sprejmete in razumete, da mi tako zelo pozitivno ocenjujemo vozne lastnosti novih Audijev. Ampak v resnici se nočemo prerekati, predlagamo, da se prepričate sami, preizkusite in primerjajte. No, očitali ste nam tudi, da smo premalo vestni pri iskanju negativnih, slabih značilnosti pri avtomobilih. No, pogosto imamo glede tega kar problem, zaradi tega, ker moramo ločevati med našimi osebnimi mnenji in pa objektivnimi ocenami. No in če nam ena stvar ni všeč, to še ne pomeni, da je minus. In primer tega je, recimo, so tisti desni zasloni, recimo v Audijih, Mercedesih, BMW-jih in pa v množici kitajskih avtomobilov. Namreč, jaz osebno, recimo, tega zaslona nikoli ne bi doplačal. Zato, ker se mi na nek način zdi kar malce, rečemo temu, izprijeno, da bi moja žena sedela komaj nekaj centimetrov stran od mene, ampak z mislimi bi bila pa na povsem drugem planetu. Torej, če ta stvar meni osebno še ni všeč, to še ne pomeni, da je minus. Ima pa tudi tale Audi eno značilnost, ki spet ni minus, saj ima po svetu veliko navdušencev. A meni osebno je nadležna, saj je le še ena stvar, ki jo je potrebno čistiti. In tokrat se z mano strinja veliko kupcev. In očitno smo bili dovolj glasni, saj nas je ena avtomobilska znamka tudi uslišala. Pri Kii dobiš občutek, da posluša svoje kupce in pri prenovi 5. generacije novega Sportigea so popravili nekaj, kar nam je paralo živce. Upamo, da bodo v tem pogledu Kio drugi avtomobilisti posnemali. No, poglejte, zdaj tukaj na tem centralnem grebenu nimamo več tiste ogromne klavirsko-črne plastike, ki nam je vedno parala živce, zato ker smo na njej puščali prstne odtise. In seveda, to je pomenilo, da v takšnem modernem avtomobilu ni treba čistiti samo teh velikih ekranov na dotik, ampak tudi takšne ploskovne velike površine. No, naslednja novost pa je ta volanski obroč. No, prej smo imeli volan okrogle oblike in pa s 3 prečkami, zdaj pa imamo tukaj oglad volan in pa ima samo 2 prečke. Saj se da navaditi, ampak v vsakem primeru pa velja, da ja, ta popravek na sredinski konzoli je +5, ta pa je, rečemo temu, kvečemo dobro 3. V našo zbirko testov pa tokrat dodajamo celo roadsterja, končno lahko rečemo. Gre za model MG Cyberster in to je prvi električni roadster, če ne štejemo tiste Tesline predelave Lotusa. A ni škoda, da je poletja že konec? Martina, meni se zdi, da je ta MG precej drugačen od tistih originalnih angleških MG-ov roadsterjev iz prejšnjega stoletja. To je tak Cyber MG. No, najprej moram priznati, da roadsterja še nisem vozila, ampak je name naredil res odličen vtis in wow efekt. Simpatičen, obrača glave, skoči, da ti zažarijo iskrice. A si se vozila z odprto streho, ker zdaj pa res že dolgo nismo imeli kakšnega kabrioleta v oddaji. Veš, da sem mogla razprobati z odprto streho, vse možnosti, ki ponuja tale avto in prav enostavno se streha zapre in odpre. Kaj pa vrata? A si se jih uspela navaditi, da se odpirajo takole, navzgor? Drugače se presenetljivo hitro navadiš na tale vrata in v bistvu so zelo enostavna za noter in ven. Tukaj le se imaš gumbek in še na vratih. Sploh ni problema, jaz sem mislila, da so tukaj zatikali ali pa ker tako malo sem bila skeptična, ampak ni problema, od zunaj lahko zapreš, od noter lahko zapreš, ampak sem pa ugotovila, da recimo, če malo preblizu sosednji avto, bo pa že imel problem ven jeti pa vse, ne. Se lahko zaletijo? Imajo senzorje gor, tako da v bistvu ne. Na parkirišču je predvsem to, kako se vsi obračajo in kako vsi hodijo gledati avto. Kaj pa je to za en avto, kaj pa tako, no. In moram reči, da včeraj sem se stavila pri kolegicah in smo šle na eno kavico, so se kar izmenjevale in pregledovale avto, no. In vse so rekli, kako mi paše, veš, tako da bi se hitro lahko navadila na takle avto.
Ampak da je to pa sploh Cyber MG iz leta 2025, se mi zdi pa, da najbolj pričajo zasloni. 1, 2, 3, 4 zaslone imamo noter, si jih uspela kaj preklikati. Sem se igrala s temle, najprej prvo sekundo me je malo tako, kaj pa zdaj, ne? Ampak naredijo tak lep, prostoren efekt. A si pritisnila kaj na ta gumb Super Sport? Sem provala in da še tisto dodatno dinamiko in vse. Čeprav lih prej so se pogovarjali, tebe pa nekaj zmotili, ker sva nekaj noter gledala, ne? Kaj že bilo? To je pa ta umeten zvok. Tukaj sicer piše športni avto na gorivo, ampak nisem čist prepričan, da se kakšen športni avto na gorivo takole oglaša. Tale zvok je bistveno preveč sintetičen za moj okus. Kaj pa ti praviš? Tukaj se popolnoma s tabo strinjam, ampak ko sem vozila, se ni slišal tako in se je slišal dobro, no. Kaj pa, ko si imela spuščeno streho, odprto streho, kakšen je bil občutek? Razen tega, da sem si lase dajala nazaj, ker mi je to bilo vse pred očmi, pod vse, pa da pač krilo mi je šlo navzgor, če imaš malo krajše, gre res visoko, tako da malo navzdol, ampak se lahko poigraš s tem, ko imaš recimo steklo gor ali pa dol, je razlika, res. Luka, kako pa se tebi zdi v bistvu tole, kar sediva, se ti zdi prenizko ali dosti visoko? Ker meni se zdi, da sem drugače malo nizka, ker recimo avti od zadaj sem tako, je občutek, da se ga moraš navaditi, no. Jaz pa mislim, da v pravem roadsterju moraš sedeti zelo nizko, čim nižje si želim sedeti. Tako da čim bolj čutiš sile, v bistvu, kar se dogaja, gledaš naprej, dolg pokrov motorja in to je tisti pravi roadster feeling. In jaz bi si v resnici v tem avtu želel, da bi še nižje sedel, pa predvsem, da bi tale sedalni del sedeža bil malo daljši, da bi bolj podpiral tukaj stegna. No, zanimivo, mene to niti ni zmotilo, ko imam krajše noge. Ampak nasplošno se mi zdi, da to ni tisti čisto klasičen roadster, to je Cyber roadster iz drugačnih časov za leto 2025. Mogoče veš, kakšna je primerjava med kilovati, med močjo motorja? Ja, tale skriva 375 kilovatov. 375. Ja, MG-B, če se ne motim, je pa bil 71 kilovatov. Ampak za tiste čase sploh ni bil tako počasen avto. Ne. Je bil že kar precej hiter. Predvsem zato, ker je bil zelo lahek, pravzaprav je bil vsaj 2-krat lažji od tega. Ampak ni občutka, da je taka teža, no? Ker... Ja, vidi se, da tukaj pri voznih lastnostih so britanski inženirji še vedno imeli precej zraven, pa tudi precej dolg je, ne? Ta avto je krepko nad 4 metre, ne? V primerjavi s tistimi originalnimi MG, ki so bili vsi pod 4 metri dolžine. 3,88, ne? 3,88. Tako. Torej, Martina, kaj rečeva za konca? Bi ga potem imela? Definitivno, ampak moj mož pa ne, ker mislim, da bi mu glava krepko čez bila. Otestirali pa smo tudi malega električnega Hyundai Instara, enega boljših malčkov, ta hip. Ampak ta mestni avtomobilček je mene zvabil v naravo. Zakaj? Zato, da nisem delal doma hrupa. Ampak kaj pa takrat, kadar dežuje? Predlagam torej, da pogledamo še sistem V2L v dežni različici. No, to zgodbo si lahko v celoti pogledate v našem arhivu na RTV 365 in na našem YouTube kanalu. In pa seveda ob tej priliki vas vabim, da se naročite na naše zgodbe in da nas spremljate na naših omrežjih. No, zdaj, ko to gledate, smo mi v Mihnu. Pripravljamo zgodbe iz avtomobilskega salona. Ja, končno spet enega pravega avtomobilskega salona. Pravzaprav je ta mihenski salon še posebej poseben, zato ker se ne odvija samo na središču, ampak tudi v središču mesta, prav v centru, tam pri operi. In prav tisti del v centru je zelo, zelo zanimiv, zato ker, kot je bilo pred 2 letoma, imate res tam priliko, dejansko poklepetate s inženirji avtomobilov, kar 1 na 1. Vsaj tako je bilo res pred 2 leti.
videti. In glede na to, da je bilo takrat navdušenja zelo veliko, glede na to, da Miha ni daleč, da se napokate v avto in odpeljete teh 500 km. In tam boste videli tudi novega Renault Clio. Imamo že prve izjave. ChatGPT nima pojma. Poglejte, kako si je zamislil, da bi bil videti novi Clio, se pravi Clio 6. generacije. In zdaj, kot vidimo, vzel je barvo iz Clio 5. generacije in pa avtomobil ima enormno velika kolesa, to je vzel iz Senika nekdanjega, pa tudi vidimo nekaj SUV-ovskih elementov. Ampak očitno ChatGPT zna samo permutirati tisto, kar je že prej poznal. Pozablja pa na to, da imamo ljudje tudi lastno kreativo. Namreč, poglejte, novi 6. Clio je povsem nova zgodba. Seveda, zdaj je čas, da povprašamo, pa zakaj so ga tako zelo spremenili. Light it up, pedal to the metal. We're gonna take it to a whole nother level tonight. Whole nother level. This is not something I was expecting. This is quite a big surprise. I see it's bold, it's sporty, but what's the message behind? Why do we have such a big surprise here? Yeah, we have a strategy which is on two legs. One leg is legendary icons, and here you will find the Renault 4, the Renault 5, and very soon the Twingo. But we also have future icons, and this is where the Clio comes into play, but also a Megane, a Scenic, etc. So we allow ourselves to look strongly into the future with the Clio as the best example. So it's a two-legged strategy. We have a beautiful sculpture, like the car is liquid, you know? The car looks like it's been dipped in chocolate, you know? And we can see also an increase in quality because you see that there is no lécheur anymore, no chrome strips, no chrome, and this makes the car really lift up. Can we see some Italian cars here in the back? Yeah, I would say the car needs to seduce you. We are a warm brand, we are a Latin brand. If I stereotype, the Germans are cold, the Italians are hot, Renault is warm. We are in the middle, you know? And during your presentation, you said it's better than Ferrari. Well, the color is. Obviously, my colleague at Ferrari will probably disagree with me, but we try our very best that the first thing you see of a car is the color flashing by. We want to make sure that we have the best red in the segment and in the market. And we hope that with this red, which is a three-couche, as we say, red with a red varnish, with beautiful metal flake, I think if you see it outside in the sun, it will really shine. No, Lukas je ogledal tudi novega Volkswagena T-Rocka. To je avto, ki v Volkswagenovo paleto uvaja novo kljuko, pa tudi eno tehnično pogonsko novoterijo. To je novi T-Roc. Oziroma druga generacija Volkswagenove rock zvezde, kot ga radi sami imenujejo. The new T-Roc is the best example of this new Volkswagen, this new world, which is in front of us and which you're going to see much more of over the next couple of years. Pri Volkswagenu pravijo celo, da je to najboljši primer novega Volkswagena, torej nove poti, ki tega avtomobilskega giganta pravzaprav vrača na pot stare slave. So all engines which we have inside this car are electrified. T-Roc bo prvi Volkswagenov model s popolnoma novim, klasičnim, samopolnilnim hibridnim pogonom. Takšen pogon se namreč v določenih delih sveta kaže kot odlična alternativa popolni elektrifikaciji, med drugim tudi v določenih delih Evrope. We get the 1.5 liter TSI and the Bajaj. We get the new hybrid module. We get high voltage battery and we get DC-DC changer. This is the head of this hybrid technique. And will have so strong battery and so strong motor that will allow
plain electric driving in city condition. Will it be somehow similar to the Toyota model? We hope, of course, we are better than Toyota in our solution. We have our system here for the full hybrid because we would like actually to put the gap what we have in the mild hybrid and in the plug-in hybrid system. Full hybrid in 2026 will be answer for this gap. And since it's really important to have this clean and inviting look, we decided to free up the space on the top and bundle, like bring all the functions together where they belong. Yeah? If you sit in the car, your arm lands naturally here, so you can handle the window switches, you can adjust the mirror and open the door in a comfortable way. So we can expect this kind of handle also in the other Volkswagen models? Yes, for sure. This is something we for sure keep on developing and improving, but this is the direction we're going to. In od blizu smo pogledali tudi, kako je videti ta nova maska na Mercedesu GLC. The new GLC. Avtomobilska medcelinska dirka se nadaljuje in Evropa ima na kitajske pritiske iz ozadja in ameriško sekanje ovinkov očitno pripravljen nov odgovor. Mercedes pravi, ni časa, da inovacije predstavlja nedosegljivi razred S. Pojdimo kar naravnost na bistvo. Naj pot v prihodnost pokaže kar prodajni prvak model GLC. Mercedes grille every child knows around the world, right? So we brought that iconic piece back, the tall grille. You see how high the car actually is, so it gives a lot of status and representation. And what we do is we transform that grille into the future. We make it an LED wall with these little squares here that in the old days have been for cooling air intake. Now is a display and you can animate this with welcome scenarios and whatsoever. Pravi, za 35 Kitajci in Slovenci. Torej, pa začnimo to pestro jesen, ki pa zagotovo še ne bo dala prave slike, ali bomo leta 2035 vozili v Evropi samo še električne avtomobile. Niti odgovora, katera izmed teh nešteto novih kitajskih znamk bo v Evropi najuspešnejša. No, morda pa le dobimo odgovor, katera bo prva kitajska znamka, ki bo začela proizvajati v Sloveniji. Torej, do prihodnje srede, srečno!